жашоо. Өмүрдө эң баалуусу убакыт. Аны эч ким кайтара албайт. Аны кантип сарптаганың сенин өмүр баяныңды жазат. Дүйнө мүлкү, байлык бардыгы вактылуу. Бирок адамдын жакшы сөзү, жакшы иши, адамдарга кылган жакшылыгы гана өмүрдөн кийинки өмүр эмеспи? Эң бактылуу киши артына жакшы ат, жаркын из калтырган киши. Өмүрдүн чыныгы маңызы да ушунда. Өмүр бир гана өзүн ойлоп жашоо эмес, башкаларга жарык болуу. Oğlum bu çıraç buna tagan geldi. Ya assalamu alaikum. Qanday? Gel. Yaxshi, gel. Assalomu alaykum. Maşallah. Qanday, yaxshimi? Men sog'liq, ishlar. Ko'rasizmi? Sog' qorta bu? Seniki. Ya bunu ruhsat so'rab boshlatdi, getavizlashim. O'tir gel. Gel. Tortcha yeysinmi? Ha? Gel. Şöyle cahit da oğlum. Gel tortcha. Ketdingmi? Biz günü çıkıp ketsek de Biz günü o'shanday qilamiz bo'lsa-chi. Tamam. Qalayda tugandarni ertang borib spiseklar nima bo'ldi, qaykinligini yoramiz. Oy onu bir daim tagan sana bebek koşuyor. Oy, rahmat dedin de. Ya, sıra. Ата, небере. Bir tarafı ötkün doğru, ikinci tarafı gelecek. Алар бири-бирине сөзсүз бир нерсени айтпаса да түшүнүшөт. Анткени бул кан байланыш эмес, Ana qarmaysiz. жүрөк байланышы. Arkasını verirken de Жашоо, узак сапар. Nede men jugum эле көп берди. tarafta iki şey alalım. А бирок Bakın razı olmayın Allah'ım kar. эң терең жол жүрөктөн үйгө кеткен жол. Бул жүрөктөгү жылуулукту, эскерүүлөрдү, үнсүз сүйүүнү алып келчү жол. Бул жол жөн эле сапар эмес. Бул зыярат. Балалыктан иси кылган жерге, сүйүү кылган үйгө, үнү кылбай калган адамдардын жытын сагынган жүрөккө сапар. Бул жөн эле жолго чыгуу эмес. Бул баалуулуктарды өткөрүп берүү. Эскерүүлөрдү мураска айлантуу. Ulan o sırayında bir Assalomu alaykum Nurlan aka, qandaysiz? Yaxshi, rahmat. Yaxshi, Xudoy deb. Boshqa keldiganlar, cho'g'atam bilan kichlar. Aylab so'rmak edi ag'a. Kiyib ketaylar. Siz eshitasizmi, ha? Ne bo'lsa, demegilar. Va Aronskiy jaqalar gilas boshqa yoqdan jolg'ib, soyam,
Berke kamça kelgen razı. Ziyaret Çok de o. bul joňuna baryp gelip emes. Bul jürekden, Savayga geldi. jürekge gitken jol. Sağ amcaka geliriz. Jol baştaldy. Keň bağlı nersege, tabırga, ötkünge qaray. Bismillah. Nasıl balam? Azça Kasımı çeşip koyayım balam ya. Ötüz. Az tutmuş. Doğru kılasıdır. Taşlardı. Dişlette mızar. Yüzsüler drop dişlette. Defterin içine sakallarını alıp durup 8'de bakasın. Adam eň jüleken nerselerden bakyt taap, har bir minutty barktap yaşoosy absel. Sakalların içine 8'de koysun ha. Kaçtı 8'de koysun da gerek yok. Kaç dedin ha? Nasıl ya? 6 ya. Baktıloluk döwlet emes, baylyk emes. Tek gana gözürmem. Al jan tüýlenin tyşdygy, jakyndardyň amandygy, jürekdegi razyçylyk. Jakyndaryň bilen bolgan har bir minut, har bir saatyň alardyň kuwanyçy jana gülküsü, jürekden çykkan jylmaýusy, janagy bakytdan özü. Ben boyu versen, ben solumu versen. Dapmanıma baraka versen. Kandays, Жақшылық bilen öyle. jengillep kaldınız mı? Жақсы rahmat bolam kan baba. Bu nereden let olayım? Yanındayım. Hazır düşüp etti mi düşe mesela. Ben Nereye mi kemer? çok koy balam bu kamerayı gerekecek. Kamera var içinde de kameram var. Tuğançylyk kandan emes, göňülden jaralat. Razyçylyk oşul baýlanışdy bekemdegen tüýlükdi bağlılık. Savay var mı? Evet. Assalamualaikum. Kandaysiz, yaxşısınız? Təsəltləriniz yaxşımı? Kandaysiz? Kiriniz. Assalamualaikum. Kandays, yaxşı. Yaxşı. Mehla, Sevsin. mehla ye. Tuttum da. Şöyle oturasın bak. Kandays, yaxşı. Yaxşı oturasın bak. Neyse o. Sözün qanday? Yaxşı çoğutam aylandırıcı. Yaxşı, yaxşı. Qanday baldaring tinchmi? Yaxşı, xudo yaxşı. Özünüz tezmi? Yaxshiligini bilaman. Təsəltləriniz yaxşımı? Yaxshi. Nurlan keldimi? Nurlan keldimi? Yo'q. Jana hazır gelip kalar. Ha, gelib qalarım. Oho. Qaçan geldin sen? Ben geçe geldik. Geçe geç geldik. Ben çoğutam var. Ben öyle. Yakta hoş dolu. Bu anda ben işte aylan ziyaret bu. Bizim tanı bilip barın gelistete alaz da. Bizim baldarızı tanımayı bilmeye var. Oo. Sonra. Netten alay var az. Alay varıp
Orada istegen mektep, bir dağı var çok biraz. Doğru, жақшысың, өте жақсы. Gede bir жылуу сөз, bir мээримдүү көз караш бүтүндөй bir туугандык байланыштын күчүн билдирет. Гede жөн гана жанында болуш баардыгынан кымбат. Асан тагам болот мен. Аябай тууру жүргөн, таза киши. Убагында партийный иштерди иштеген, мектепте директор болгон, тууганчыл адам да. Кичине кезибизде биз окуп жүргөнүбүздө Бишкекке келип, шопонунан келген жардамдарды берчү эле. Өзү менен чогуу иштеген кишилер айтып калышат, бир жерлерге Oturuyoruz. эс алган барганда şu чогуу канча адам бар болсо, ошонун баарын эле тамак алып берип койчу экен. Жок, койсо жок, болду эле алып берип эле алар ыраазы болуп, ошо келгендер айтып калышчу эле да ушундай деп. Боорукер, мен апам рахматтылык болуп кетти. Ошо таамы акам деле түтүлдү. Өмүрүн берсин. En жақсы көрген жерім сол. Аргашан жардам берет, сурап. Жеğde емес, balamda ele olup kalgan, rahmat eylemeyin. Benim öte tırışak, şu oku jayına da para vermey okudu. İştegenin içinde de para vermey iştep. Bolbosam şu okuğa mezgindeli para bar ele. Özü salgan stomatologiyası var. Benim iki karındaşım bolgon. Bunun apası bulusu, onun keyinkisi kişisi. Bunun apası atı totu okuya algan yok. Anan belki karındaşım okul üniversiteti bitkenle ötüp gitti o dağı. Bunun apası da öttü. Bunlar özü 8 bir tuğan erkek, bir bile kız. Oşo bar Kudayga şükür. Beni sıylaşattağanday olsa da men de bularda sıylayım. Ayemi ölgünde barıp bir kıykılıp koyasın. Anılan geldin mi? Vay yakşı. Арыбаңыз, Асан аба. Денсаулығыңыз жақшыбы? Емдүүсүзбү? Ден сактын жакшы турасызбы? Рахмат. Бала чака небере чеберлер тынчпы? Жакшы отурасызбы? Бишкектен кыйналбай жакшы келип алдыңызбы? Рахмат. Жакшы эле. Ошо сиздин денсаулыгыңыз керек бизге. Сиз ушинтип аксакал болуп, тууган уруктардын арасында баш көз болуп жүрүшүңүздү каалайбыз. Сизди биз аябай жакшы көрөбүз, сыйлайбыз. Биздин эң аксакалыбыз Асан абам. Анан баарыбыз жакшы көрөбүз. Асан абам абырой эл журтка, Кудайга шүгүр эл журтка, анан баш көтөргөн жакшы адамдардын бири. Абамдын аркасынан биз көп таалим тарбия алдык, көп жакшылыктарын уктук, көрдүк. Абамдай болуп карасак экен деп ниет тилек кылып жүрөбүз. Bale. Mınava gelgen jigit Bukan bolat. Bukan'ın balası. Bunun çoğun atası menen benim atam bir tuğan da. Kızmatın ayabayt, bale balam rahmat. Oku jayında muğalım bolup işteyt. Tişte sal çeleyim, salbay aldın değil mi ha? Yazdı işteyim, ошо врач стоматолог болуп өзүм эле ишинде иштейм. İşteysin mi? Анан окутуучулук Ошмунун медициналык коллежинде ал кошумча сабагым, мындай айтканда кошумча жумуш дегендей. Өкмөттөн иштеш керек да. Тууган ырык тынч, баары жакшы. Bale. Өзүңдүн денсаулыгың жакшыбы? Жакшы, дурус. Ортургадан сырткары. Ошо сиз Бишкекте жүрсөңүз да тез сурап турабыз, сизди сагынабыз, сизди тез сурап, телефон аркылуу болсо байланышып турабыз. Бошко келгениңизди издеп таап алабыз, билесиз ба? Таап алам мен дайым. Анан Гүлчөгө барып калсам, айтышат экен. Абасынын баягындай сулуу жердин машинасы шопуру депчи. Барып келип абам менен талайды кыдырып тууганчылап калабыз. Анан абаман алган таалим тарбиябыз көп аба. Кудай разı olsun. Allah razı olsun. Kudayız razı olsun. O da hazır kamçı kaynıma kayık degeni Мен азыр эстегенде бир нерсеңизди айтып берейин. Мен Актөргө жаңыдан жайлоого чыкканда
Асан амам бир жаңыдан 56 жаңы асла Жигули минип барганда 4 көздүү машина келиптир белдеги жайлоодогулардын баары чогулган эсимде да. Көрсө азыр Жигули ошо 4 көздүү машина деп элдер жаңы минип барса эми ал убакта ошондой убак эле. Даже биринисинде москвичтер бар эле, кийин анан ошонун эсинде калыптыр эми балалык кездеги. Анан эстеп аткандан бери ошондон көп нерсени эстейм. Немеде райком партияда канча жыл иштедиңиз? 3 жылдан көбүрөөк, 4 жылга жакын иштедим да. Анан кийин корулга кетип ошо боюнча анан пенсияга чыктыңыз, а? Ошончо пенсияга чыктым да. Онда ошо камчыга Мейли барайлы. сен башыраңында ушундай эле коюп турсаң, Ана чекеге койдум, аз дагы чекеге чыгарып койдукчу. баалы. Сабай рахмат айланайын балам. Жээрим, ушу өркүнүң өссүн. Балдарың күнүң көр, балдарың сенин күнүң көрсүн. Майрам экөөң ынтымак болуп бир бактылуу турмушсун, доорун сүргүлө. Тең карыгыла. Туугандарың тынч болсун. Амин. Аллах акbar. Баалы. Сизге оорубаңыз тага. Ден соолугуңузду берсин. Ушу неберелериңиздин, балдарыңыздын, кыздарыңыздын урматысын көрүп, ошо жакшы. Рахмат жээрим. Амин. Аллах акbar. Oturunuz, oturun, azarsa oturunuz. Pes bolun. Ondan sonra olmadan böyle Aftancı'da öyle çok da Aftancı olsa soldatlıklar var şimdi daha gitti de da. Кичипейил адам ар дайым айранасына жылуулук жана мээрим чачып турат. Samar amcam yine deyip keteli götür. Çenemiş kadar öyle. Çelmiş kadar. Ağı yerde. Кичипейилдик бул адамдын ички улуулугун, терең акылмандыгын чагылдырган асыл сапат. Бул асыл сапат инсандарды бардык бийиктиктерге жетелейт. Bismillahirrahmanirrahim. Hep diyor kızım. Haydi. Sıfır açıyor. Bu teyip takşiresin de. Haydi sonra. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yine ha. Geldim. Relax. Hani. Ha sen gelip kaldın böyle. Hemen. Ha yaxşı. Yakın olur. Kanday çarşı. Yaxşı. Tez olacaksı. Kanday çarşı. Biliyorsunuz bu. Oo жақсы. Sizge de bansa koraylı attık hele. Tuğanlıklar жүрші. Kutunuz жақсы mı? Мен Құдайға шүгір Осы шынша лечение дарланып қадап. шықтым мен. He. Жақсы Ama дарланып шықтым. çoğ atamı kıdırtıp aylan, tuğandarın kıdırtacağım. Жақсы. Жүрім. Basыңыз. Samara var böyle. Yazым. Больницадан мен шығарып келші. Oo, bravo. Hazır. Bravo. Arık zadele tüm bayağı kışın cayın. Girin girelim. Xuda. Girelim. Siz girmişsiniz. O Samara Moskvada yıl boğun durmazsın mı? Ay. Yok buna ya bıtır çıtır bol olacak şöyle de. Bismillahirrahmanirrahim. Kana amin. Allah tanrıcı teçmek olsun. Bir tuğan ülkemin kızını iniyor. Atı Samara. Mavcada oğlastık arşit var ufak da bölüm başçısı var işte. Jakşı buna öz küçümenen şu yerde jakşalatak karındaşım. Dızımla. Bu gelinim. O şu ülkemin ayağını buna kızdın yenesi. Böyle setimde şu bandarın günün gör. Doktor Bey okumar Goguday baktılı karılıktı nasip kızın. Jayloda biz satın çok bankında жүргөнүбүз. Bala кезінде жайлауда болушканбылар. Ошо кулундарды кубалап, кыңыз ичип, кыңызды сагынып, биз алайлыктар ушу кыңызды өтө жакшы көрөбүз, баалоо карап. Ошондо айылда чоңоюп булар чыр алышты, ат минип, кыргыздын баласы да болду, шаардын баласы да болду, баардыр жакка көнүктүрдүк.
балдарыбызды. Шаардык бала болса бош болуп калат, айылдык бала чыйрак болот деп баардык жакка машыккан балдарыбыз Кудайга шүгүр. Менин кайнелерим, ушу кайра эле балдарым. Сатын жолдонда бунда каймак хымыз ичи болуп бунда. Аябай сонун эле да жайлоодо. Көк токтор баган бизди жаман урат эле. Сон тарбиялайт эле да. Уктап тил алышпайт. Көлгө кетип ооруп калышат. Кечке күлдө жүрүп анан ооруп калышат. Ошонун анан ошо кылышат эле. Азыр ыраазы болуп атпайлыбы? Ошо тарбияларды көрүп, дисциплина дегенди койгон да. Военный тартиптер. Военный тартип. Анан бул кайнагам аябай ошо окуткан экен, билимдүү болуп башка айылдарда, райондун баардык айылдарда иштеп аябай чоң иштерде кызматтарды аткарды. Корулда чоң мектеп салды. Ушунчалык берилип мындай өтө баягы жөнөкөй, камкор, баардыгыбызга күйгөн пышкан ошол кайнагам өзү бир туу. Ошондой эле. Силер ошол характерлерине мынандай чечкиндүү жактары бар да, билимдүү жактары. Агам өтө сабаттуу эле чоң атаң. Мунун жазышындай кыргыз эле мектепте окуп орусчаны деле башканы деле өзү эми каяк ошо таланттуу киши башка болот экен. Анан ошол силер ошол эме жактарын тартмасыңар, билимдүү жактарын, анан тиги чоң атаңардын мындай чечен жактарын тарткансыңар. Акам анча эле ашыкча көп сүйлөбөйт, аз да саз сүйлөп, наркы чоң атаңар тура дедиңер аябай кийинчи болгондо. Анан Токторбай ошол кара жумушка неме катаал ушундай кыйын болгон үчүн ошо силерди ошондой катаал тарбиялаган. Ошол тарбияга биз ыраазы болуп атпайлыбы? Мектеп кеч болуп калган экенбиз деп аракет дисциплинаны койгон да. Военный тарбиялап койгон. Ал эртең эмеге барабыз? Корулга, мектепке барабыз баягы иштеген жерине. Ошонун акам курган мектепте биз дайым ошентип Bizimkine budalыкка бардымы? Алайда туугандарыбызды кыдырабыз. Сиз кандай убактыңыз? Дайындаябыз да. өзүң атаң Ошондой эле техникага шыктуу эле. Бир жолу мектеп фотоаппарат эле тартчу. фотоаппарат ушундай нерселерге да. Бир жолу трактор айдап басып кичине жашында да анан жүрөгүм түшүп кантип жетти экен десем жетип туруп тиктеп калдым. Тез эле машинага көнүктү. Анан мына чоң адамдарды акам башка чоң адамдар ташып жүрүп, чоң адамдардын акылы жугуп өтө развитий болду. Сенин атаңчы мындай чоң кишилердей адам сыйлаганды, ушундай бирөөнү түшүрүп, бирөөнү эметип, ошондой чоңойду. Чоң ата кошо алып жүрчү элеңиз да көп жерде. Машинаны айдап жүрөт эле да. Ошо жүрөт эле. Буларды ташыйт эле, машинаны тез эле көнүктүрүп. Анан ошон үчүн мындай развитиясы бөлөкчө эле. Атаң чын айтсам элден бөлөкчө эле. Мен жаман өлгөндө чыдабай, азырга чейин чыдабайм. Анан биздин колубузда жүргөн го, анан кийин акам алып өзүнүн колуна алганда мен ыйлап алмасам, ыйлап кечке төштү карап, кошоң дейт элек го. Булар аты тили келбей, көжө акам келет, мына жактан келет деп койсоң, жолдо карап чабып берейин. ичи матышы өтө колдоо бала, өтө жаман болот экен. Анан ошентип аякка баргандан көнүп калдым. Өтө акылдуу, анан бир нерсеге шыктуу. Тез эле ошол маалда мындай магазиндерди эч ким өздөштүргөн эмес. Тез эле сенин акылыңарда бардыр. Магазиниңер бар эле. Ичинде канаттуу чымчыктары бар эле, ушун келип кооздоп, эстетикага өтө кызыгат эле да. Бир суу агызылып, бир нерсе Я бул магазинин билетмин. Сабайды билем. Сабай ошол неме запатныйдагы анан ошондо ашказанын ооруган белгилери бар, тамакты өтө күчтүү ичпейт эле, аздан ичет эле. Сиздин колуңузда канча жаштан канча жашка чейин жүрдү? 8 жашка жете элегинде алып баса беришти да. 4 жаштан баштап, а? Ооба, мен келгенде 4 жаш. 3 эле беле 4 жашында эле. 4 жаш эле да. Анан бүттөккө жетишип эле ошентип 4 жыл жүрсөң кыйла жүрүптүр. ырларды үйрөтүп, жомокторду үйрөтүп, ушинтип эле менин аркамда жүрө берет эле. Мен кеткенде жаман ичим ачышып жаман болду. Өтө шырын эле да атам. Сенин атаң өтө шырын эле. Эми өмүрү кыска экен, ушундай жакшы адамдардын өзү өмүрү кыска болот турбайбы? Ушундай колунан баардык адамдарга ушундук бир жүрөгүн оорутпайт эле да бирөөнүн. Акыры түшүндүрөт эле. Жаман кылмыш иш кылган, жаман иш кылгандарга да сыпайы түшүндүрөт эле да. Мынтип койдуң, антип койдуң дебей.
ошол сапат сенде кичине бар да. Кичине эмес эле Ушундай ата эми кичине бар деп коет. ошо Көрпөсүндө атат да. мен көп андайын сенде бар. Атаң Жок, сапат. бар. Уланда бар. Адилбек акам эле өзү Митам сүйлөгөн акылдуулугу мындай күлгөндөн бери күлгөндөрүнөн бери бирөөгө жаман жүрөгүн ооруткананы макен бат деп сүйлөп коет, бирөөнүн жүрөгүн ооруп таштайт. Ал кайнатам менин чоң кайнатам, өзүм кайнатамдын пелиндейт. Çok bale oğlum, rahmet. Ошо Рахмат. өзү алиги сөз бар. Атанын батасын алыш керек деген. Тойчубек өлөрүндө ушу Адилбекке мен ишенгеним ушул деп айтты. Эми өлгөндүн аркасынан Кыргыздарга таткен эч ким өлбөйт. Артында ушундай акылдуу балдары калса, эстүү балдары калса, анан мунун атасы жакшы эле. Кыргызда ушундай сөз бар го. Уругу жакшы эле, тукуму жакшы эле, табитүү жакшы эле деген бар. Ошондой да, эми мындайча айтканда, силердин мактап, кайын журттун мактап коюн. Ошондой түбүт таги баягы жети атасы жакшы адам болгон дейт. Бизде ушундай да. Бурlandын үйүн көрүп, анан бир жолу Yok buyaka bizdikini arabız az bir. Майы. Ne kılayın çoğun ata? Samara rahmat. Kuday oğamat versin, jakşı gelin bersin Kuday. Oşonun kızmatın gör, tuğandarın tıç bolsun. Balı men uyun gör, bunu yağın görçelem. Ve eşigin adını öte jakşı görçün. Balı kam bolbay, amin, Allah. Gelsene bakma. Kuruluş Şomata, Nurzaman kampanyası Balı baldarım, balı ömrümüz versin. 14 ata. Bu dağda kurulu çok kompleks var dedi. Triumf degen. Astı, parkovka. Bu yerler magazin olur Şomata. Ha balı. Birinci ikinci kat, üstü. Yaşayan üyler болады. Asты жағы двор. Balı, rahmat. Şunça kuruluşta kurgan silerge rahmat balam bu. Bunu oңой emes bu. Özele turup kalbayt. Doğru aytasın. Ha, balı. Sizlerden şu bergen akıl nasat, sözlerinizді tayanıp çoğun işlerge baratağız da. Balı. Sizlerden batağınızlar menen, Rahmat sizlerden balam. doğanızlar menen. Rahmat balam. Kamba bağla. Geldik. O sağın balı jakşı kılsın. Okşaştırıp koyupsun ana. Assalamu alaikum. Qanday Qanday, jasыз ба? жақсы. Tinch Жақсы, yaxshi. Yaxşı. Çoğun atan bayısılatçı. Adilbek'tin bir tuğan tağası olat. Atı Sağın. Sağın tağam. Hmm. Bir falan kası. Sağın bunu yaktı jakşı kılıpsın. Karaga ösüp kalıptır jakşı kılıpsın. Atağı salgan üyle. Bale. Şu baldarıma nasip kılsın. Şu üydün uvayın görgüle olan. Ağzolta üy olsun o men Allahu Akbar. Bular mınavındayla çoğun iştana mınavını giyini özlerine göğetişti mınavında kılıp. Hakem nerede söz isteyen de. Statağız. Giyim vuruldu da bir yere. Адам баласы үшін ең қымбат нәрселер дайыма көзге көрінбейді. Алар жүректе жашайды. Уақыт өтеді. Көп нәрселер өзгереді. Бирок чыныгы баалуулуктар дайыма сакталып калат.
Sebebi alar turmuştun ösögü. Ey! Adilbeklerden atası ben en kiçine balam. O sonunu şu salgan üyüde oldu. Anneanneme ol munçalık mesele bular özgörtüştü. Poldarın onda patologundan da eşiklerin onda da şıkılıp gevetesi turata şunday vayınçalı. O amin. Şu ağzolta iyi bolup şu ballarıma hizmet kılsın amin. Allahu akbar. Akam Murat'a mezgilde gelgensiz size. Abi geleceğine bakıyordu. 2004 yılı 31. dekabrda. 1. fevral günü koyuldu. Bana kam cayı bitmeye yatıp tüşük gölüp şu cayga koyuştu şu. Yemi uğraşındayken bunlar cahşeli tapkanın barın raspat kılıp anan öldü de oğlum. Erten de kalasa cayın yolun boyunda düşüp görüyoruz. Bunun atası da biyin öldü. Oşa yerde. Bay biçem var. Cenab-ı bir söyle gelinimin balası var o yerde. Şu, bir yerde. Ben özüme cayınla kavamım. Bana isterip koymayıp ki. Taş çökmenin ayarımın isterlikleri var. Ortada beni o zaman tanıyıveretti. Böyle kitaplarda okudum. Arba kolda ettiğini yok. Arba razı oluş gereken. Şu erkek terevende süyüngeni erkek bala Kur'an okup dua kıldırat ekende. Hem şu balama toyçu buna razı olsun. Şu valdarın senin yolunu yolda buna büyüde kılıp kayın jurtun bilen baynaşmış be jakşı yaşavat balam. Razı ol balam, razı ol. Amin Allahu akbar. Bana valdarım eme. Buna ben balamın üyünde dem alıp kıyla özüme gelip kaldım. Jakşı. Adam ömründe köp nersege çıdaydı. Köp sınavını baştan geçiret. Biroq balanın azabına çıdı o. En ağır, en derin sınav. Jaşo daima karama karşılıklar bilen toluk. Biroq jamanlıkka moyun sunbay, jakşılıkты tantap jaşo adamdın en büyük tandosu. Bəli. Tutarsın sen. Nerede onda olsun da? Bunu yakında ondayım. Ey Allah. Bundan başka sonuçları жасасам bunu az kaldı bunu. Bak alasa. Sağ çığa. Ha geldim. Qanday yaxshilar? O bəli kızım gel. Oğlum tüyünü o gelmişti de. Geleriz abi. Böyle bir deyəcək də. Ha. Videoda güzel oxşaş da fikirlər. Oo. Bu da alıftı ha. Bu nerede kolum ile böyle aşık Şöyle de babam var. oturaylar. Şeydə gələyəm sana. Ana diyor. Bu son mekan olsun da. Ya söyle bakayım. Yeme yüge gireyim o. Gene sağ. Şaşıl var ya. Ben şaşmaya seviniz. Ya Allah. Şu. Sağ. Yine başka sapsan mı kaldırır? Sabah gelişte o. Üstüne de yakına girelim. Bəli. O bana şundaylardan üstüne sarmayla. Oh. Cemde oturaylı. Oh da. Bilerim sağ. Cemde yemek oturas bu. Ağzını tırnağı bakmışsın. Hemen giyin. Tamam. Ya bacağımda da batıram. Diyorum. Ya da. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Resulallah.
Sen Sultan gidin. Otur. Sultan, Mira gel kızım. Amin. Biz geldik. Tinchlik olsun. Valla yaxshi. Bana katmayız mı? Tinch. Xudoy deb chaqchaq. Şu Cengiz Yaxshi o'tirsa. Qanday yaxshimi bolam? O'tiradi. Yaxshi. Oo, oqsoqol bo'lib 90 ga chiqdi cho'g'atam. Cho'g'atam qancha pul jashga jetdingiz siz? Az jegem deydi. To'y jeysiz-da cho'g'ata? O'shalda eng cho'ng pulus. To'y jeganda adam qiynalib o'raydi ekanda. Yo'q, bu yoqda bor. Men atamı bu uzak yashab qolishimizga qanday sebep bo'ldi desem, o baldarım yaxshiligidan yashab qoldim degan. Menda qaysi aytmay telem, doktorbay sal önler ko'rsatib жүрді, жоқ. Anan yemi men yashab qolganim sizlarda mana yaxshisiңар, men yashab qolganim. Көңіл тоқ. Жеген ішкен аш болады. Ана баладан да ең түрек та. Çoğata işte gelmedinle göründük berip koyun. Amcalık da iyi olsun. Nurlandın çoğ atası menin atam bir tuğam. Nurlandın atası Tacivay'ın balası Nurlan'da. Ana Nurlandın baldarı var, kızları var. Şöyle gelgende kıylacın olup kaldı. Bana Beriye gele kazıp jirip şu töktünleri cıldırıştı da. Darak joğulayım bana, darak basıp kalktı da. Bale, şu yiyin ağzaptayı var, şu yide ve süvenip. Baldarın üyle var, imandığı kızlarga üylenişti. Baldarın günün gör, baldarın sen günün versin. Tuğandarın tıs olsun. Bale aylanayın, sen har daim tuğançılıkты bekem qarmap kızmat kılıp жүрөsün. Özüňe aytdym, şu adil belekoni ıntmak bolup bir munan keyinki tuğandarga ülgü bolgula. Rahmat. Тыганчыл болгондун жакшы жагы көп. Ошол чоң шынар терек болсок, ошонун бир бутагыбыз, абам биздин аксакалыбыз, абам менен ар дайым сыймыктанып жүрөбүз. Ошо бир атанын балдарыбыз бир атадан таркаган. Сиздерди колдон келишинче сыйлап, сиздердин жакшы сөзүңүздөрдү эстеп калып, сиздерден тарбия алып калыш биздин өзү милдет. Bunlar büyümer, afalta iyi balıp şeyde vesvenik kula. Baldarın hep bir imandı kolundan üstelgen kızlar tış gelip balalı olsun, kızlı olsun, üylü olsun, maşinalı olsun. Kudaydın beşsiz bolup burlay çoğunda burlay damattan saktasın. Geldi ökümür şu baldardın Nur Biran'ın günün görgüle. Nur Biran'ın kuday baksına çöker, baksına çöker, baksı açılıp ver. Baktın ötün düşten doğru söz. Vatenene paydan tiysin. Konuşuyor şu ağzoktan konuşmasın da anlattı. Camandık görmüyor bile. O bak versin kuday o beni olma o. Давай соқтауымыз. Tabii rahmat. Adam жақсы сөзді, таза мамилени, боорукерликти унутпайт. Yerge su bu olsun gerek yok. Себеби дал ушулар адамды адам кылат. Şu tempelgen bozula görüp alam. Din baldarına hizmet kılıp Resulullah batasını alıp yürüyeyim. Kuday olmat versin, Allah avutkadı. Har bir boorker mamile içkeriden çıkkan geçirim, жүрөктөн çıkkan жылуу söz adamdın içki baylığın көрсөтөt. Жүрөктүн тунук муңу, жан дүйнөнүн жашыруун ыры. Ал дайым үнсөзсүз чакырып турат өз бооруна, өз топурагына. Ал жакта сени күткөн көздөр, сагынычка толгон жүрөктөр бар. Ар бир көчөсү
Har bir taşı senin balalığından esin götürüt. Жаштығыңдың күлкісі, үміті, ошол жерде қалып кеткенде, мекенге қайрылуу бул өзөңгө кайтуу. Тамырыңды таанып, ким экениңди эстөө. Aksolor asman tire, ağılı bir soyulup жүрөм. At ötküz dayraların, arkarlar boylup жүрөm. Kar ketkis askalardan, kalberin oynop жүрөm. Kar ketkis askalardan, kalberin ottop жүрөm. Mende bir sonu koyulur. Şerden başlamak. Mına bu iler yolçuların yeri. Mına bu da yolçuların yeri. Karjağında gün geçende Asmanga tip durgan, ayılga jatıp gelse, jolugup tuğandarga, sağınычты жазып келсе. Geldin Hasan. geldim. Жақсыбы? Қандай денсаулығыңыз жақсыбы? Жүресізбі? Амансызбы? Assalamu alaikum. Aleykümselam. Vallahi salamat, yaxşıbı, tızbı, densoluklar, bala çaka, nevire, çevreler, tınçbı. Жүресіз тынч аман. Batma жақсы қандай, балдарың тынç mı? Денсаулығыңыз жақсы. Жақшылы. Hasan aka, siz tarixtagıda turgan kişisiniz. Siz degen kança jыл мектепте muğalim, direktor болып жүрдүңүz. Sizdin okutkan muğaliminiz bardı, bardығы жогорку кеңеште отурат, akramдар отурат, жыргалдар жүрөт. Ana bököйүптөр, бар siz okutkan балдар ошолор, siz тарбиялagан балдар. Ana эми сизди көргөн мына балдарыңыз кана бардыгы жүздөн бири гана ушуну кылат. Натанын кадырын билди деген ушул болот. Бәлі, Анан бәлі. кийин мына Асан ака көп жыл директор болгон. Көп баланы тарбиялаган. Мына ошол жерде эң болбогону мектепте директор. Жорой балар, жил бар, гүл бар деген туурабысың ака? Туура. Мына илгер көп жыл бирге жүрдүк, бирге иштеп жүрдүк. Анан бул жерде Асан ака бир эле директорлуктан эмес, бул кыргызча жашоонан балдарына үйрөткөн, жайлоого чыгарып. Эсеге чыгып иштеп, анан кийин кыргыздын жашоосун үйрөтүп, кыргыз үйлөрдү тигип коштук. Мына жерде отурган, кел деп казанын кайнатып, тасырканын жайнаткан киши болгон бул. Эже бале берме, Зейнепче, аябай жакшы эже болгон, коңшу отурганбыз. Мындай айтканча, эки үйдүн ашы бир кылып турат эже. Өтө күчтүү эже эле. Рахмат, балдарыңыз сыйлай берсин, сыйбериңиз. Сал эрте келипсиз да, кымыз да келбесиз, кымызды сагындыңыз. Эми үй жакка кириңиз. Kımız bolgunça kaymak jep turun. Эми siz tarbiyaлагандардын ömürün берсин, сизге ömür берсин. Рахмат. Şu balдарыңыздан урак көрүңүз. Бәлі. Мына батмақан мына сағада рахмат. Балдарың күнің көр. Туған ұрың тынç болсын. Omad bersin Құдай, amin Allah. Sizge Kudayım olmaz ben. Sen kaçta jigit boldun? Ben Karasu rayonunda mına Sütlü Ulak'tan bolam. Mına Batma Ceyni koşunasımın. 5-10 yıldan beri oğlan ben. Ana Jaylo doğuz, birge oturağız. o yerde Ceyhanbay olsaydı ama Ceyhanbay. Ceyhanbay git, ben kalktım. 10 yıldan beri koşunağız. Girse gir. Ağır içi
Bismillahirrahmanirrahim. Avalay sallazi kalakat semavatı bağlar zibi kadrim. Bağla yapı kamislakum. Bahvalallahul aliyyum. İnnema amruku izâ bâda şeyen. Hayya ya filallahu bihi ve yapı. Vakallah bihi zâzîtû ve la tûsûtû bişîn. Ve ilâhu tullâhu. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Okugan ayat. Baybiçem Mehmet Seyit kızı Büzeynen ruhuna bağışlandı. Balam Hasan Taşöktün ruhuna bağışlandı. Doktor Bayoğlu Almazdın ruhuna bağışlandı. Mükemmel Bakiroğlu Tazivaydın ruhuna bağışlandı. Şu yerde jatkan jalpı Muhammed Müslümanlardan ruhlarına bağışlandı. Jatkan jeri jaylı oldu. Адам баласы үшін жашоодогу эң оор жоготуу өзү тарбиялап канынан жаралган баласынан ажыроо. Бул окуя дүйнөнүн өзгөрүшү эмес, адам жан дүйнөсүнүн титиреп тең салмактын бозулушу. Эң кайраттуу жүрөк дабыл сыноонун алдында алсыздыкты сезет. Amin. Şuluk kılgan, tilavet uğran, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e, anın üdülesine, bağda kuşluğun ötüp muamma usulunlarga, anın katarında, şu yerde Hasan olun, Toyçubek atama, şu yerde Güzayna eneme, Almaz akağızga, Tacay ağızga, bağırdık şu yerde jatkan muamma Müslümanlarga bağıştaldı. Allah'ım o dünyasın Ferrauz beyisten kılıp, Kavurun nurdu olup, beyistin perdesini açkan boluz. Ya Allah'ım, kılgan amalların, kılgan jakşıların, atağızın bizge vergen tarbiyaсын, bardığın ya Allah'ım, görüp bilip turas, ya Allah'ım berimizge ala görünüz. Şu ıyı gayda, anın natım ya Allah'ım, beyistik töp çıkargan bola görünüz. Kavsar sunan içip, Ferdaus beyisiniz izgen bola görünüz. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أدخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار رب العالمين برحمتك. Allah